Uyu munsi kuwa gatanu inkongi y'umuriro yibasiye icumbi ry'abana b'abanyeshuri biga bacumbikirwa mu kigo muri Kenya. Iri shuri ryitwa Hillside and Russia Academy riherereye ahitwa Nyeri. Abana 17 muri bo bapfuye, abandi 14 barakomereka. Perezida wa Kenya William Ruto aho ari mu Bushinwa mu nama iki gihugu kigirana na Afurika yamenyeshejwe iby'iyi nsanganya, asaba abayobozi gukora iperereza ababigizemo uruhare bakabiryozwa. Umuvugizi w'iri shuri Lesila Onyango avugana n'itangazamakuru yavuze ko inzego z'ubutabazi zahise zihutira kujya kuri iri shuri, ariko ntiyagira byinshi atangaza, ahubwo avuga ko abayobozi baza gutanga andi makuru nyuma. Televiziyo Citizen yo muri Kenya yavuze ko inkomoko y'uyu muriro itaramenyekana. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge wanditse ku rubuga rwa X ko abayobozi bahise bafunga ishuri. Mu myaka yashize aha muri Kenya hakunze kumvikana inkongi z'umuriro mu bihe bitandukanye zagiye zibasira ibigo by'amashuri. Mu kwezi kwa 9 ko muri 2017 abandi banyeshuri 9 bapfuye nabo bazize inkongi y'umuriro mu ishuri riri mu murwa mukuru Nairobi. Icyo gihe abayobozi bavuze ko ishuri ryatwitswe. Muri 2001 ishuri ryigamo abana b'abahungu 58 nabo baguye mu nkongi y'umuriro ku ishuri ryisumbuye rya Kianguri riri hanze y'umurwa mukuru Nairobi. Imyaka 11 nyuma yaho, ni ukuvuga muri 2012, abandi banyeshuri 8 nabo bapfuye bishwe n'umuriro wafashe ishuri riri mu karere ka Homa Bay mu burengerazuba bwa Kenya. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.